ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kajingkiu dor jong ko umpenyang petrol haduk kendai po poin arpu saw tingka shilitar ha ka arpu nyo trik ukelalengkot arjar arpu wei kalabu jing haduk kata-kata yeki pat ba nong song snong jong ke jela bat yeki nong nya kali kamai kabalak ta kelapat yeki pat ba nong song kali ha ka baki nong nya kali kamai kilahap bat penkiu dor yeka bai song kali wat la dangshen ke sorkar jela leng ba ka transport kala penmi ya ka jing penbana baki kali kamai kilala ban kit ya ki nong let jing let kumbujulong bat ban shimru ya ka dor bai kali kabarim kabatisi TV ha ka jing ya keren bat ki katto kat nengut ki nong nya kali kila penpau bakane ka jing kiu dor jong ko umpenyang petrol kala kta kelapat ya ka kamai ka kaji ka jongki bat ha ka jo ka por kila kerpat ru ya ka sorkar jela bakan tuklar lem halor kani nang bagi pajba nong song kaliru kinam syak ta than nakadaw ka jing penkiu dor ya ka bai kali usembut menteri rangba jong ke sorkar jela uba preston tensong habaya keren bat kilat pathai khubor uliyathu bakador jong ko umpenyang kalakiu lepan nadu ka jaka bala penmi ya ka umpenyang petrol kata nakiri Middle East. Kita memang anda laki pelat long mo ngi bala teng ne teng laki te bai bala long cok kan hari nak yang dengar dengar dapat suka bagala belum bala terus sebelum ni daripada kenang kan men penhian long kat bolam kan baik. Petrol tu lagi kena deh. So kiwi pada passenger jua pisah katu saka woi tu. Angni na pom tu ngam carai ada petrol ki bah ne ayu. Ni sab lai ko lita tang sab nang marbeniang ki ayu. Artrip ni up down lah benda. Angni tu tang sitrip ayu lah kun. Dewan perkar di sarkar tu ki lagi kena ni ba baduk kamai gumne te la jinjari mo kendai fo tang ka perkar. Kenapa dia tak senjata? Kami tak senang. Sangat. Kalau kumno mentah bala kiu ke petrol, kayak di semua jadi. Ani jar bala petrol teh. Ani andai pau kan tak long sepan tu pau. Jadi bumi beri song tai kan apa penting nak. Petrol ni. Kali kelak kan long bala itu nak nyari. Rangi kiu bagi mangi berbaru sitom lang teh bro. Di dalam bannya telilang kan bro. Banyak sting lang. Apa yang kiu suku ni mesti simsispa teman nak lewat dau tu kiu tang sanpo susah lewat dau dari puar di pulai mata tapi kena prapuai prapuar atau kalau Kiu man kasih ne, kiu man katayau ne. Kiu sisi tayong tu kasangan tu arna le nak kiu biang. Tergai kiu man kasih. Bersuap kamai dah. Dam yok senjar wan selong mentahir dah. Wan selong menakani lockdown dan kita sangun remut simis pak sunpau. Tetap sangun yang nyus pak paspak ban priang ram sijar sampai perking sampai bam. Tak dah. Tidak apa. Stom hi nama ba petrol nang kiu de jingjor saka juga jingjor man kasmin nang kiu Petrol na pa diesel na katung kajing. kiu lang hi diesel ro Kiu lang diesel. diesel kiu lang petrol kiu lang Poi na ang kapor bukan poi pa. Muslim sih ni try tang
sebenarnya lah poin sepat teh. Pada kata ini adalah penduna no ini sebenarnya yang nang boro-boro mah. Kemarin berokhat banyak apa kamai ini. Dan kamai itu jejar. Dan kantan pertama kali kawan ni mau mentali lidah kaliru, rempelat baik kaliru. Bahkan ni ketika international market, te relatif ingin deh bapak ni upnya dah lagi, te kalau pergi dengan di nampo Middle East, te kamu pergi dengan fluctuation kadon, kapil kahir, ni long concern di state government, te adu tentang impact ya ka decision kabakan sim nak kalian coba central government, kumdu pilih, te let us see nomor haka kadang trik untuk in persen yang budget, maybe in your is something nak kalian juga finance minister juga government of India let's say something let's say kan sa keren lah ni kan sa le atau kanika jingkiu pensan juga kanika diesel betul ya kan tax ngin penhe di pengong ngapan penhe nomor balik you bila ada tip bangi ngong pi ngi it kenal bahan 90 to 10 90 ka ay ka central government, 10% ni haban generate our own resources. Then alor ba ka tax ka ba le na GST, then ni teng add another 2% or 1% or 3%. Nga boleh ni haban generate revenue na kaliang jongka state government. Kenapa boleh yung ngilakan bun ke jimat kam jongka government na kementak interest no mungkin kementak interest jong minister dari jong chief minister. Mereka kalau nam tak interest jong studi,